musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗon noon iden fuɗɗino waɗugol tarjama ngol ɗo surawol teddugol wi'etengol suratul qalam ka alqur'ana ɗo ba'da e wadde suratul yani mulk en gayningol ɗon hande kadi bi idnillahi ta'ala en daaray no rawnoro ɗen ngol ɗo surawol wi'etengol suratul qalam en janguno nyanden arɗen ha e oɗo aya tawɗo ko aya 57 ko ɗon darino ɗen aray hande bi idnillahi ta'ala en ƴettay aya 58 on ko on ɗon faala ɗen ƴettugol hande gayntoɗen sura on wi'uɗen ko suratul qalam bi idnillahi ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala o daali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah tabaraka ta'ala o daali ɗo fasbir munyo ayyo nelaɗo ɓawo ko men jantanima ɓawo gakon fuu ko heɓuɗa e tampereji e lorraji ko ko ɓe heferaɓe makka wonma waɗude e muɗum fuu Allah daali fasbir munyo honɗum li hukmi rabbika nyawoje jomi maɗa ɗen e dow maɗa. Fasbir munyano li hukmi rabbika ko joma ma hoddiri kala ko o sini e hoore maɗa wondema heɓete munyo ɗum kala tampere ko heɓuɗa munyo. O aya ɗo karamukoɓe ɓen buyhino hani wattande yila e oɗo aya kon warsi Allahu on wi'ani nelaɗo makko on sallallahu alaihi wasallam munyo ko nde tawno ɓayɓe nelama e nder leydi makka de yimɓe maɓɓe ɓen sonjiɓe tampiniɓe yeddiɓe yenniɓe wikkikeɓe wowliɓe haalaji ɗin fuu Allah wi fasbir munyo am Muhammad ko wonɗa heɓude kon fuu andu kala ko heɓuma ɗo ko immorde e Allahu rabbus samawati wal ard. Kula suwenni fasbir li hukmi nyawoje rabbika jomi maɗa ɗen ko ɗum woni kala ko o nyawi yo hewte immorde e ɓittende e lorra andu ko kanko Allah nyawi ɗum munyo. Jonnon ɗo sen dari hande wano ka meɗen leydi lagine duɗeɗen no heewi ton tew duɗe no heewi e nder fuutaji ɗimma e nokkeli goo no heewi ko nanete wondema ustazujo no ƴetta e duɗal o ari jannugol o woni ɗon seeɗa o tawi o wata wonde ton fi hon ɗum par ce que ɓe alamo teddinde ɓe alamo respectude ma ɗum o alaka yoɓede ko duwa kon e leer ma piiji goo ɗo tampere koye aduna. Idan an oɗo noddanowo Allah no andirɗen noon nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe makani en honɗum wondema al ulama'u warathatul anbiya wondema yani joma gandeɓe ɓen foduɓe hoore maɓɓe yani janguɓe wakkili ha faami kaɗo dina ɓe waɗi métier maɓɓe noddangol Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali ɓen ɗon mecce maɓɓe ɗen ko lontagol annabaɓe ɓen. Idan ɗo si Allah wi'ani nelaɗon ɗo fasbir li hukmi rabbika an oɗo wonɗo jannude an oɗo halfinaɗo duɗal e nder leydi kala ka wonɗa surtout e nder fuutaji ɗin hiɗa duwa an kadi nangude oɗo aya fasbir munyo li hukmi rabbika nyawoje jomi maɗen tawa kala tampere ko heɓata ton kala sonja ko heɓata ton a munyoray ɗum sabu hombo sabu Allahu rabbus samawati wal ard. A duwa ka yaade ɗo hewta wi'a an ko ma heɓa teddungal ɓay buy ananayno en na ɓayka ka amen ɓe teddinalam ɓe respectalam ko ɗum waɗi mi wata wonde ga a tedda ɓurɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono Allahu on wi'anno nelaɗo on fasbir munyo ala ko ɓe wi'ano nelaɗon ɓennuno wona o yani wona o wolowo gonga ko o mbilejo ko o fenowo ko ɗum e ɗum ala ko ɓe wi'a nelaɗon sina ko moƴƴi kono Allah inni ɗum ɗo fuu ko satti kon fuu fasbir munyo wona ɗon. Fasbir li hukmi rabbika Allah daali wala takun wota alato dey wota a wonu dey wota a wa'u dey ka sahibil huuti siga wondi ɗo liingel ngin walla joma liingel ngin ko hombo woni oɗo mo Allah wi ɗo wota nelaɗon wa'uwa muɗum o wi wala takun wota alato ka sahibil huuti waɗo joma liingel ngin ma ɗum wondi ɗo liingel ngin ko hombo woni on oɗo ko annabi Yunus alayhi salam. Annabi Yunusa naare annabi Yusuf kono annabi Yunus alayhi salam kamɓe kadi ko annabaɓe wonno Allahu subhanahu wa ta'ala o nelno ɓe e leydi no wi'ete no Nainawa ɓay Allahu on neliɓe ɓe ari ɓe yottini yimɓe ɓe fof sali jaɓude
ɓe sali gomɗinde. Jon non annabi Yunus ɓayɓe waajike haa ɓe ronki yimɓe ɓen sabotiɓe, yenniɓe, wikkike ɓe, aybiniɓe, salike jaɓugol ko ɓe addi kon, ɓe seytini kamɓe annabi Yunus ɓe yalti e nder saare nden few. Ɓe wi desidi joni ɓe inni ɓay tun on jaɓanali nam. Ɓe tori Allah e dow yimɓe ɓen, ɓe huɗi yimɓe ɓen, ɓe yalti fi hon ɗum ka tikkere monagol ɓayɓe jaɓali ɗoftagol ɓe yalti kadi sabu hulugol wata lette Allah ɗen tippotaɓe nder to. ɓe désiri waɗugol koyete kon immigration, ɓe immigri ɓe yalti e saare nden. Tayno Allahu subhanahu wa ta'ala o newnanali annabi Yunusa yaltugol ton yaha. Annabajo ko heɓi e ɓittende wo ko ma o habbo ha Allah jonna mo ordre, ha Allah jonna mo permission yo yaltu. Ko ɓen non Allah woni wi'ugol ɗo nelaɗo on ko Makka sattirmawo, ɓay wi'uɗen oɗo sura ko ari hari ko Makka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno, hari ɓe ferali taho tawi fewndo on say dina kan no tampina, julɓe ɓen no ɓittina. Allah dali ko sattiraɗa Makka wo Muhammad, wota a yaltuton dey, wota a wa'u, wota hawju, wota tikku monoɗa, ko ɗum woni karama koɓɓen innata ko Allah wiɗo ko wala takun ka sahibil hut, ko ɗum woni ko na ya hawjirno annabi Yunus hawjirno non, wona kadi ya a tikkirno o tikkirno non. ɓay ko ɗin ɗon ɗiɗi yaltinno annabi Yunusa e nder leydi Naynawandi, ko tikkere nden e mone on e hawjere nden, hawjugol ngol yo ɓe jaɓu. Joni noon annabi Yunusa ɓay ɓe yalti ka leydi ɗon, ɓe ari ɓe ƴetti bato koye hiɓɓo ndiya, yani hoɗo ngonno wonno e ndiya. Ɓe ari ɓe ƴetti bato kamɓe annabi Yunus, ɓe yalti hoɗo ngon few. ɓay noon ɓe yalti ɓe yahi ha e lawol, ɓay tawi Allahu on o newnanaɓe yo ɓe yaltu, o weltora kadi ko ɓe yalti kon. Allah waɗi bato hun kun heɓi erreur, kun dari, kun heɓi paan e nder kamɓe pasari bato hun kun ko heew kun tafi yimɓe. Ɓe wi ko wowi fof si o bato paaniri ni, kamɓe ko ɓe andi kon yimɓe wonɓe nder ton ɓen, wondema haray ko goɗɗo woni nder ton yaltuɗo, jiyaɗo no nder ton yaltuɗo mo waynaki jeyɗo mo o, maccuɗo no nder ton tawa o waynaki ko wi'eten kon pullo makko on, ko fino famire wonɗe yewtude, o waynaki jeyɗo mo on o yalti. Imma woɓɓe wi ko ndaaroɓe ɓen ndaaruno, wonɓe ɓen ka nder bato ton tawi ɓe mari ndaaroɓe ɓe ndaari, par ce que ɓen ɗon na julɓe non, na yen sikku haray ko innugol a waɗon say ndaarugol, non. Annabi Yunus ɓe yahi ɓe tawi ɗo ɓen ko yimɓe wonɓe iwde, wonɓe waɗugol transport, wonɓe voyage ude. Joni noon ɓe ari ɓe ƴetti kumbato hum fiyen faamu ko fi honɗum waɗi si Allahu wi'ani nelaɗo on ko Makka sattirmawo, wota a wa'u dey wa annabi Yunus, wota wa'u wa jooma liŋgi ngin. Kono woni qissa ngin liŋgin ɗon. Annabi Yunus ɓay ɓe waɗi urɓa on ka nder bato, yimɓe ɓen ɓe inni goɗɗo no nder ga yaltuɗo ka leydi muɗum, suuɗiɗo patron makko, suuɗiɗo jeyɗo mo on, ko ma on ɗon iwa gasi bato on kun huɓɓa. Ɓe waɗi urɓa on hawrodiri e annabi Yunus alayhi salam. ɓe waɗi urɓaji ɗin tawi ko annabi Yunus, ɓe ƴettiɓe ɓe bugiɓe ka nder ndiyam. Joni noon ko e tumbo bar koyte kon ka bahar, ka mer, ko ton ɓe fera. Allahu subhanahu wa ta'ala ka moƴƴere makko o immini liŋgi spécial, woɓɓe no wi ko ɗo liɗɗiteɗi roken. O immini liŋgi ngi ari ngi moɗi ɓe no ɓe bugorno annabi Yunus fi honno fiita ɓe loƴo nder ton ha ɓe lutta nder ton. O tawi ko liŋgi ngin o addata ɗo ko sova annabajo makko on. Liŋgi ngin ari moɗi annabi Yunus acci hakke, na Yusufa dey, ko annabi Yunusa. Liŋgi ngin ari moɗi annabi Yunus, ngi ɓe woni ka nder reedu maggi. Joni noon ɓay ɓe hewti nder ton, ɓe andi jaka action ɓe waɗi on welali Allahu subhanahu wa ta'ala, yaltugol ɓe ka leydi maɓɓe tawa na permission mo Allah jonni ɓe. Ɓe monanike tun yimɓe saare nden, ɓe tikkaniɓe tun ɓe hawji ɓe yalti, ɓe andasi Allah no hojjirani ɓe ɗo peewal. Ko ɗum waɗi an a wajotoɗo ma a karamakojo, koko Allah wi kon, ko annaba ɓen jonna kon, ko ɗum jonnaɗa. Wa ma ala rasuli illa al balagh, fawaki kala yottinowo, kala noddanowo Allah fawaki masina yottingol ha laaɓa, fewnugol yimɓe ɓen ko Allah ɗum wodani. Wona noon ya hawju huɗaɓe ma taƴanoɗaɓe moƴƴere nden, la, ko ya waɗu fi Allah waɗira doyi, ɓurta newagol, ɓurta moƴƴugol, moƴƴina jikku ma on, heɗoɗa Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗa golle makko ɗen ka fewnugol yimɓe ɓen. Ɗo annabi Yunus ɓay liŋgi ngimmoɗiɓe ɓe
ɓe anditi automatiquement wondema ene ɓe toñi parce que ɓe waɗi ko allahu yamirali ɓe anditi automatiquement ɓe arti ka allah subhanahu wa ta'ala kadi tay alaka ɓe yaha siyonaɗo on say ɓe maki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ɓe waɗi o ɗo du'a ɗon ande yewtino fi du'a o du'a moƴƴa e wi'i kala tiniɗo waɗugol o du'a allahu on jaɓanaymo ko woni torade ko kala ardinirɗo du'a makko on wi'ugol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ko ɗum waɗi allah daali ɗo wa zannuni meɗen yewtama kadi fi o ɗo annabajo id dhahabat tuma nde o yaltuno tawi honɗum mughadiban ko o moniɗo fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ɓay ɓe yalti ɓe yahi ligingin moɗiɓe ɓe woni ka nder niwre ton joni hiɓe ka nder niɓe ndiyan ka nder liwre ligingin kadi ɓe anditi allahu subhanahu wa ta'ala ɓe waɗi subun hinango allahu on yaltini ɓe allah daali falawla annahu kana min almusabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yubathun allah wi sinano ko annabi yunus a wonno ko neɗɗo moƴƴo laatinoɗo ado nden ñande hari ɓe subun hinnotonoɓe rewayno allah moƴƴa ado ɓe ɓittade ɓay kadi ɓe ɓittike automatiquement ɓernde maɓɓe nden arti allahu subhanahu wa ta'ala si tawi woni fewndo wonɗa e jam a mara sunde a ɓittaki hiɗa heɓande allah tan hiɗa wadde dhicre ɗa jantade inde allah hiɗa subon hinanade allah hiɗa wadde astaghfirullah no ɓittende nden ariri si a arti ɗon ɓernde ma nden taw jaɓata yaha nokku gosinaka allah si tawi tun ɗa wowti gollal ngol allah subhanahu wa ta'ala sa heɓi tum ɓittende automatiquement ɓernde ma nden ko yiltitata maka ka allah nonaɗa ɗo si tawino ɓe laatanoki ko ɗum waɗi si allah daali ɗo si tawino o annabajo wonano ko ɗuɗuɗo subbun hinagol ado o nangede ɗo ado hewtude ɗo kadi o subbun hini allah daali men accaynomo ɗo ha dargal daro ha ñande yimɓe ɓen imminteteno harayno annabi yunus a wonayno ka nder leydu ligingi kono allahu tabaraka ta'ala o yaltini ɓe nder ton o addi ɓe ka kene o walli ɓe kadi tawi ɓe nawni o ñawdi ɓe o immintini ɓe kadi saare ka ɓe yaltuno ɗon o inni hootu yimɓe ɓe min imminnoma ɓen e mum a yahay tawaɓe ɗon allah inni ko ɓe guluji temedere ma haray ɓe ɓeydi allah immini ɓe yo ɓe yiltito ton ɓe yahi ɓe fof maɓɓe ɓe jaɓi ko waɗi karama ko ɓen inni ko tariha holli kon fo ko ɓeeɗo tun allah addanno lette ɗen ha ɓe yi'iɗe lutti halkugol ɓe kamɓe yimɓe annabi yunus ɓe naade annabi yunus yimɓe maɓɓe salinoɓe jaɓugol ɓe allah adduno lette ɗen ha holli ɓe on say ɓay ɓe yi'i lette ɗen ɓe tuuɓi ɓe rutti ka allah ɓe gomɗini allahu on natti lette ɗen ɓe fof maɓɓe ɓe woni gomɗinɓe ɓe jokki annabi yunus jon noon ko o qissa ɗo allah wi'ani nelaɗo makko on ka suratul qalami ɗo o wi ko sattiraɗa wo ko sattiraɗa wala takun wota alato dey ka sahibil huuti siga jooma liingingin andiɗo ko hombo woni jeyɗo liingingin ma ɗum wondiɗɗo liingingin ko annabi yunus mo liingingin moɗuno on fi hon ɗum liingingin moɗani ɓe par ce que ɓe seytini ɓe yalti ka saare maɓɓe ɓe ari nokkugo ko tawata harana allah yamiri ɓe ɓe yaltu allah daali ɗo idnada tumande kanko annabajo joni allah sifanade nga idnada tumande o nodduno ka nder leydi liingingin wa huwa tay kanko makdhumun ko o weemuɗo ko o suniɗo annabi yunus allah wi tumande o nodduno ka nder leydu liingingin ko no o wi ton ko wolɗen ɗanane alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin reweteɗo ala si wona an jomi allah yo reweteɗo go ala si wona an dandowolan kami woni ɗo ala si wona an ka nder leydu liingingin ɗo dandowolan fitami luttuɗo ala si wona an allah subhanaka laaɓal wodanima senande wodanima mangu wodanima inni no min kun jiyakum maɗo o kuntu mi laatike min adh-dhalimina ko mi toñuɗo hoore am mi toñi yimɓe am ɓen mi toñi hoore am mi toñiri hoore am yaltugol a newnanalilam mi waynakima mi toñiri yimɓe am ɓen miijagol wondema ɓe fewata few mi yalti mi accidiɓe e majjere nden jonnon an julɗo on an o karamakojo wonɗo jannugol ɗo wiyen surtout halfinaɓe duɗe ɓen e nder fuutari ndi
ko o aya ɗo duwaɗen gollirde. wota yahu to wi'a ɓayɓe respectali maka mon ma ɗum ɓay condition ji ɗin fo timma si tawi hiɗa heɓude ko feƴƴinira hiɗa heɓude ko ñaama ɓay tun a windike a jonnama ngal ɗo duɗal geru reweteɗɗen fuu hara accirali yimɓe ɓen e majjere nden ƴetta an ɓernde wi'a a iwi ton ɓayɓe teddinalima ɓay hande duɗe buyno sokede e nder Fuuta tawa ko pasque jannoɓe heɓaki jannoɓe addeteɓe ɓen ɓe wonay tun seeɗa ɓen nagawe lawonde ɓe immoɓe yaha haray ɓe heɓali ɗum ɗo ko ya wonu muññoɗa wakkiloɗa fi waɗa hadafu ma on no julɓe ɓen fewira sabu nde goto pet fewirantama ɗum ɓurma moƴƴande ɗi kala koni kon ka hoore leydi jon non ɗo Allah tabaraka taala o daali lawla an tadarakahu si wonano hewtitade mo kanko annabi Yunus si wonano hewtitagol ɓe ni'matun nema min rabbihi immorde ka joomi maɓɓe kono woni o nema ɗo ko nema yurminede nema jaɓanede tuubu buye nema jaabinanede du'a on nema jaabinanede du'a on ko ɗum Allah daali ɗo lawla an tadarakahu si wonano hewtitagol mo kanko annabi Yunus ni'matun nema min rabbihi immorde ka joomi makko la nubidha bil ara'i o yaltinteno ka nder leydu lingingin ton o buge ka kene ka henti ɗon ko wiyeten kon ka pencen o bugateno ɗon kono hara kanko fa huwa kanko madhmumun wa huwa hara kanko madhmumun ko o ŋiñaɗo kono woni ko wiyete ŋiñaɗo ko felaɗo hara Allah no felimo Allah no seytinanimo o yaltano ka nder reedu lingingin si o nano ko o yurmede Allah nden hewtitimo kon jaɓangol mo tububu e yurminamo o yaltano nder ton hara Allah no seytinanimo hara ko o felaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala kono Allah daali fajitabahu suɓimo rabbuhu joomi makko Allah suɓiɓe kamɓe annabi Yunus wa ja'alahu o waɗiɓe min as-salihina jeyaɓe e moƴƴuɓe fewɓe ɓen wa ja'alahu min as-salihin Allah daali ɗo wa iyakadu alladhina kafaru anditi tumande Allahu yani tumande ɓe heferaɓe anditi tumande ɓe heferaɓe Makka nde ɓe faandino nde ɓe miijino nde ɓe lorrirtama walla nde ɓe warirtama wa in yakadu alladhina kafaru la yudhli'unaka bi absarihim tuma nde ɓe faandino nde ɓe lorrirtama ma nde ɓe warirtama gite maɓɓe ɗen ɗo kadi en famay hunde wotere ko ko wiyete gite bonɗe ɗum no selli kal islam goɗɗo no duwa hulde bone gite ayɓe no duwa hulde bone yitere ɗum ko battinta e neɗɗo ko ɗum waɗi enen o zamanu fewndiɗo hande ko tawi kon piiji men ɗin fuu ko ma araka réseaux sociaux hay si a ñaamay ko ma yaltina ɗum waɗaka réseaux sociaux kala ko heɓuɗa ko laba ko ma ɗum hewtaka réseaux sociaux ɗo o ɓe heferaɓe ɗo ɓe añino nelaɗo ha ɓe faala waɗirde ɓe masibo gite maɓɓe ɗen darugol ɓe gite bonɗe ha ɗum battina e maɓɓe idan an kadi ko ƴettata publiya ka réseaux sociaux ji ɗo waɗa wasi tawi hara fof no yiɗanma andu no woodi woɓɓe gono ton si ɓe yi'arima moƴƴere tum ko ɓe daratama ɗon ko ɓe darirama mone ɗum no wawma battinde ko ɗum waɗi ƴettugol koye ɓikkoye meɗen hiɗa mari ɓikkoye laba koye ƴetta koye yaltina ka Facebook ɗo ka TikTok ɗo holla koye yo koye yaltuɗo koye manto ma hiɗa heɓi conciɗa mari suudu ɗa mari oto labaɗo ta ko maɗu non fof anda ɗum a yahoya seeɗa tun yiya probléme e muɗum no gasa hara ko sabu goto ko yi'uno darunoma darɗe bonɗe bal woɓɓe hayso ko yiɗanɓe ma hay sina ngaygu si tawi woni ɓe darima gite ɗen ɓe haawike ko marɗa kon ma ɓe haawike ngari maɗa kin ma ɓe haawike ko jeyɗa kon ɗum sabu ko ɓe haawi kon ɗon tun ɗum no wawi bonnalngol ma on nema mo marnoɗa ɗo ko ɗum waɗi goɗɗo hino duwa hunjagol ɗi du'aji a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma miɗo moloro Allah e konguɗi makko timmuɗi ɗin immorde e kala shaytaniru bondu e kala kullum markun tooke waɗay kum masibo e kala yitere bonde yitere sonjayde idan dare ko Allah wi ɗo wa iyakadu alladhina kafaru
tuma nde ɓe heferaɓe makka ɓe anyunoma ha ngaygu ngu yotti ka gite maɓɓe tawi ɓe falama lorrirde ɓe farama warirde gite maɓɓe ɗen kono allahu subhanahu wa ta'ala o dali lamma sami'u dhikra tuma nde ɓe darno alqur'ana on tuma nde ɓe darno ngu waaju tuma nde ɓe yiwno nde laaɗo on sallallahu alaihi wasallam hino janga alqur'ana e hito ɓurungo welde ɓe nana nelaɗon sallallahu alaihi wasallam hino waaju ɓurgu nanade ɓurgu laaɓude lamma sami'u dhikra tuma nde ɓe nanno hito alqur'ana on wa yaquluna hiɓe wiya innahu no o annabajo la majnunun ko o feetuɗo ɓe wiya innahu la majnunun oɗo ko o feetuɗo allah dali wa ma huwa o alqur'ana ɗo o wonali illa dhikrun siwana ko o waaju lil alamina wonande tagore nde fop mayre alqur'an ko addi alqur'ana ko fi aduna on fof wona fi julɓe ɓen tun ko woni non ko gollirtamo aduna e lahara ko julɓe ɓen tun kono alqur'ana on himo marani kala wuruɗo ka hooreleji ɗo nafa ko ɗum wasi wiwɗen sondari kala piiji ko woni kon ka hoore leydi ɗo wano ɗi kuranji ɗi sutiɗen ɗo wano o téléphone mo wonɗo ndarude ɗon wano o ordinateur mo jogi ɗon non wano ɗe avion je ɗe ƴaweten e muɗum ɗe otoje ɗe ƴaweten e muɗum ɗe ɗo fof ko ɓay alqur'ana ari si ɗum ɗo fof yalti yimɓe wonnoɓe ɓawɗoɓen ɓe wawano développugol ɗum idan allah wi wa ma huwa illa dhikrun o wonali waaju ɗo o innali lil muslimin o innali lil mu'minina onni illa dhikrun lil alamin ko waajitortende wonande mofte ɗen wonande yimɓe ɓen ɓe fop maɓɓe tagore nden nde fof mayre idan ɗo oɗo sura ko ha ɗo arduno ɗen e makko suratul qalam haray si allahu on newni en aroyay ƴetten sura hikkiɗo ɗo on bi idnillahi ta'ala kono haray ko ɗum falte ɗen andintinde ɗo hoore meɗen musidɓe julɓe tedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala si o tagi en o ki en nde ɗo deftere ko en ɓeydu wakkilagol hulen mo kanko allah subhanahu wa ta'ala ɓurten kadi ɓattagol nde ɗo deftere jangende wakkilo ɗen daren si woday ko faamuɗen e muɗum hay si wona fof kono faamen o moyen seeɗa ɓay ko nde ɗo tu wawi giidugol ɗen yahen ka allah hara en majjali nelaɗo on alaɗo hande kono ko sen jangi alqur'an anden ko honto heɓeten sunnaji nelaɗo ɗin ko sen jangi alqur'an anden ko laawol hongol woni fewgol ngol ko wiyeten kon ihdina siratal mustaqim fewnu men e laawol fewgol ngol hara o yaafoto hande tan on juuta moƴƴa ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde joni si allahu on pooɗi balɗe ɗen no gasa jango maɗum ɗeɗo balɗe en aroye ƴetten inchallahu taala suratul haqqa tippoɗen ha ñande ka allahu on nonane wo incha arrahman mi weltanike on onon arɓe daari ɗo ɓen fof on jarama min naw yo allah waɗan en joddi aljanna mi ana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khayran